بگه مثل پالازه ترکاز میام یک همون تلفن تا بردار بیا بخدا آخری کار آمدگی بانی ما و تو نفهمی نشوی و گشت در آخر حقارت کرد گفت که من فلان تون کدگیم پول مول نیست کروچی تو چوبا تاجیکی خودت فریب کرده گنیدم گشت گفت من زملیک ندارم تاجیک برادر неки айрӯи ту бадбахт моро ина депорт каде сани қаразходи мо сӯхт барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров, барномаҳои канали Юристи Ҷ. Тамошобинони азиз, хеле ки медонед тули чанд рӯз пеш моро дар Федератсияи Россия Москва дастгир кардагӣ буданд ва ман оиди ин масъалаҳо видеоҳо карда будам, ба шумо фаҳмонда будам ва имрӯз охирон видеоро дар ҳамун мавзӯъ баҳри шумо пешниҳод мекунам, яъне ҳамун шахсияти тоҷике ки моро фиреб кард, мо бо ӯ ҳамсӯҳбат шидем ва ӯро ёфтем, ам бигем хато намекунем. Касое ки агар намедонанд, моро рӯзи 9 декабр дар Москва дар метрои Румянцева дастгир карданд сотрудникои полиция ва аз мо ҳуҷҷат пурсиданд. Мо дилмон пурай ки регистратсияи мо оригиналай, вале мутаассифона фалшивӣ будай. Моро гирифтанд ба Адел бурдан. Дар Адел тақрибан як 5 соат манмон кардан. Аввал баъдан анамо одаме ки регистратсия кардагӣ зангш задем, гуфтем ки ака моро маҳкам кардесиянд, моро депорт мекунанд, моро суд мебуроранд, биё моро бубурора иҷа, регистратсияи ту фалшивӣ будай. Ва ӯ гашт гуфт ки ман одам рӯй мекунам, ё ки битонен сумшон битиен бубуроен, ман сумои шуморо возврат мекунам, чӣ расходе мешава. мо майли гуфтем. Аз байн тақрибан 10 соат гузашт, мо натонистем ромада уҷа, бо зангш задем, бародар биё илтимос подтверждат кардед ки ту моро регистратсия кардагӣ. Мутаассифона ӯ наомад ба пеши мо ва гуфт ки хитон ҳал куне, пул битиен бубуроен, ман пули шуморо ҳамонқадар ки возврат мекунам, тамом. Майли гуфтем ва моро соат 12 шаб тақрибан ки гирифтан даруни решоткада маҳкам кардан, телефонамона гирифтан ва гуфтан саҳар судтон мебарем. Саҳар шид, моро набурдан суд. Чанд бор файрод кардем сотрудникора, моро гӯшам накардан, гапмон назадан қатим. Баъд бегаҳ шидам, аллакай 35 соат буд ки мо дар ҳамун дарун маҳкам будем, бо файродшон кардам ва идоф мақсад мутобиқи қонун қадшон суҳбат кардам ва гуфтам ки шумо ҳақ надорен аввалан ки моро дар инҷа маҳкам кунен тули 1 сутка ё ки тули 2 сутка. Абсолютно шумо ҳақ надорен ва қонуни президенти шумое ки оиди мигрантҳо, вақте ки шумо берегистратсия дастгир мекунен, ӯро ҷарима мекунен, ҷавоб метиҳен. Баъдан ҳамихе моро гирифтан шавошав суд бурдан, судя решение бировард ва аму постановление суде ки да мо додан, инҷа дар даст маёзӣ, да камера наметова ки да иҷа чӣ нависондагиай. Лекин дар постановление ҳамин нависондагиай мақсад ки мақсад барои обжаловат кардан ва барои вақт додан биромадан аз Федератсияи Россия ва моддаҳое ки нисбати мо дар ҳамин постановление омадагиай, моддаи статьяи 18 ва боз 87 ва яктаи дигаш 89 омадагиай дар ҳамин мақсад постановленияи судя. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо, эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристи Ҷ муроҷиат намоед. Ва баъдан ман гуфта мерам обжаловат мекунам оиди судяе ки нисбати ман ана ҳамин решениеро бировард. Барои чӣ? Барои ки моддаи 88 дама ягон тааллуқ надорад пункти 2 ва пункти 3. Пункти 1 моддаи 88 оиди мигрантҳо омадагиай, мақсад дар кодекси Федератсияи Россия оиди шаҳрвандои хориҷӣ. Дар моддаи 88 дар қисми 1 омадагиай ки агар шаҳрванд берегистратсия гашту гузор ва иқомат кард, вақте ки ӯро дастгир карден,
ҷаримаш кунед ва озод карда шавад, яъне ки административни правонарушения. ва дар 18 қисми дуюм ва қисми сеюмаш аллакай омадагие ки шаҳрванди хориҷие ки бе регистратсия, бе патент, бе паспорт, бе ягон чи гашту гузор мекуна, ура ҷарима кунед ва дар баъзан ҳолатҳо видваренияш кунед. Тамом. лекин и кирдорҳо дамо тааллуқ надошт ва ма гуфтам абжаловат мекунам ба хотире ки ма танҳо регистратсия надоштам. Тамом. ҳоло он ки вақте ки моро дастгир кардан, омадани моро Тоҷикистон ба Россия нав 22 ё 23 рӯз шидагӣ буд. мо нав омадагӣ будем ва якум бор омадагӣ будем. баъд мо хулас рафтем пеш як одам, мо ҳақ дорем ки ариза бинависонем аз болои аму судяе ки решения бировар нисбати мо. ва пеши як урус рафтем, шаҳрванди Федератсияи Россия буд ва постановлениаи суда нишонаш додем, бо ӯ ҳам суҳбат шудем ва ӯ хонда ки кадом адел ва кадом суд нисбати мо чораандешӣ кардагие. ба мо ҳам қадар совет дод ки нисбатшон заявления нанависонед, чунки адел ва суде ки шуморо дастгир кардагие, решения бировардагие жостки дар ҳами Москва ҳаму аделай ва решение ки решенияи ноадолатона мебирорад, чизе фораш мебирора, ана ҳамун судай гуфтанд. ба ҳамин хотир сар ба сар нашед мақсади гапшон ки икон мумкин бигиранд 10 сола депортон кунанд. баъд мо гуфтем и ҳуқуқҳои моай, мо чи ба ягон ҷиноят накардем, мо ягон преступник нестем, мо барои чи ай ҳуқуқҳои худмон истифода набарем. гуфтам ки мо ягон ҷиноят кардагӣ нестем, ҳамчуноне ки суд нисбати мо қарор бировард ва 5 сола аз Федератсияи Россия ихроҷ, ҷарима. мо майли гуфтем, ҷаримаро бурдем, пардохт кардем. ана чеки ҷаримарам дар ҳамиҷа ҳастай ба фикри мози агар боша. ҷаримаро бурдем, пардохт кардем. ҳамун нафаре ки моро дастгир кардагӣ буд, боз бурдем, копия кардем, дар дастшон додем ҳами сипоридагимона. ва вақте ки ҷаримаро сипоридем, гуфтанд шумо 20 рӯз вақт доред, баъди сипоридани ҷариматон бояд аз Федератсияи Россия бубуред ва тӯли 5 сол шумо ҳақ надоред ки бозгашт кунем биёед. хоб мо майли гуфтем, қабул кардем ва просто барои мо дардовар буд ки морам ба нияти кор омадем, пул расход кардем, омадем ба Федератсияи Россия, гуфтем кору фаъолиятмона дариҷа хубтар мекунем. вале мутаассифона як бародари тоҷик моро ба ҳамин роҳ бигем теламон дод ва бо ӯ ҳам суҳбат шидем. гуфтем бародар, моро 5 сола ихроҷмон кардан, штрафмон кардан, мо да дурун сум расход кардем, барзами и моро ӯ қадар соат маҳкам кардан, то бояд биёри суми моро возврат кунӣ. ва ӯ гуфт майли гап нестай. ман ӯро гуфтам агар ки ба хубӣ нафаҳмӣ, ма мақсад ҳама кора карда метавонам дар ҳаққи ту. майли гуфт. ва ҳамихе шоҳиди як чизи дигар шидем баъдан боз ки як бародари дигарам дар ҳамин ҳолат ғалтид. посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон занг зад ва посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт омада кори ҳамуро ҳал карданд. ман ҳамин қадар хатогӣ кардам ки аёдам биромад посола занг бизанам. ба ҳамин хотир каседа ки проблема мешава, шумо хиёл накунед ки миллати тоҷик дар Россия то қай. аввалан ин ки худованд дар тори сари ҳар яки мо шумо ҳаст, мо ҳамамон худованд дорем дар тори сармон. ва дуюми ин ки посолство дар Федератсияи Россия шаҳри Москав вуҷуд дорад. ҳар вақте ки мушкилитон мешава, ба посол занг бизанен, проблемаи шуморо ҳал мекунанд. дар куҷое ки қарор дошта бошем, ба ҳамун ҷотона мерава посолство. ҷиноят содир кардагӣ набошен, агар мисол барои документация боша, мегиранд, мебироранд, кортона буд мекунанд. а вақте ки ҷиноят содир кардагӣ бошен, аллакай и мақсад сериёзни корай, наметавонанд шуморо бубироранд. баъд як чизи дига ки намояндаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаҳои МВД дар шаҳри Москав низ қарор доранд. агар ки шумо ба ҳамин хели проблемаҳо дучор шиден, метавонем бирен ба ҳамун намояндаҳои МВД муроҷиат кунен, метавонем бирен ҳамунҷа ариза бинависонен ё ки через посол кортона буд кунен. ин бад оиди ҳамуе ки мақсад посолство кори шуморо буд карда метавона ё ки намояндаҳои МВД муроҷиатшон кунен. баъд мегзарем боз ба қисми ҳамун мошенник. боз ҳамсуҳбат шидем, занг задам, гуфтам ака пули моро возврат мекунӣ? хоб гуфт ман возврат мекунам. мо муҳлатш додем. рӯзи муҳлат расид, занг задем, набардошт телефона. баъд як чек морӯӣ кард, 20 000 рубл парт офтеда карта. 20 000 рубл даже
پلی رجیستراسیون نبود وای ما بچه‌ها پول گرفتگی برای رجیستراسیون دادگی بدم دهم آدم 5500 روبل سری هر یک آدم دادگی ام دهم و 20000 روبل پلی مقصد چی بود штраф مناسبورید پلی расходе ки гӯё کردم ما با زنگ زدم مرد که خوبتر گفتم میزدیوات کرده سه آدم 20000 روبل روی کرده همون را روی نمیکردی و خوبتر بود مقصد ایجا ای بچه‌ها سوم گرفتگیم باید سوم رجیستراسیون را وزارت بتن ای بچه‌ها گفتم سوم ندارن رجیستراسیون کنن ای بچه‌ها پول ندارن даже بلیت بگیرن تاجیکستان بروند ما گفتم میدونید چی قدر پولی کلان расход کردیم بلیت خریدیم 4 نفر ای تاجیکستان آمدیم به روسیه 65000 پلی کوارتیره پلی دادیم پلی خورد و خوراک پولی همه چی ما به نهایت زیاد расход کردیم نه که ایروی تو بدبخت ما را اینا دپورت کرده سنی قرضخواد ما سوخت همش نال شد در طول 20 چند روز با همین خاطر یگان سوم بته که ما سومی همین بچه‌ها را وزارت کردیم دل خسته نشوند مایلی گفتم مرا توکلم به خدا مثال این پرابلم اساسی دما شده در یک دادر دیگه همون قدر گفتم که یگان سومی همون بچه‌ها را بتیم مقصد پلی بلیت شونه پلی یگان خورد خوراک شونه ببرو یکی ما نداریم اوضاع شرایط دیگه ما چی سوم داشتیم گفتم расход کردیم ما سوم نداریم ما در اینجا هیچ کس هم ندارم که ما زنگ بزنم بگم مرا یاردم که مرا در خانه جا که مرا سوم بده مقصد این که ما در یوتیوب کار میکنم این معنی را نداره که من میلیونرم ها مرا دستگیری میکنن چندی نفرایی که همون حالتی مرا دیده بودن در ویدیوها وقتی که محکم بودم وقتی که برآمدم مرا در اینستاگرام هم نویساندن مرا در واتساپ هم نویساندن مرا زنگ زدن که برادر لوبای خدمت باشه ما خدمت تر میکنیم سوم در کره جا در کره چی خدمت باشه ما خدمت میکنیم نه که این همین قدر گپی هوایی ما در قوت شده ما یگان کسی چی طلب نکردم همشون گفتم رحمت اکا رحمت اپا رحمت همه تونده که مثال مرا قدر سخن خوب گفتن برای ما برای خدمت کردن تیارین ای همشون میندارم یک باری دیگه به نهایت سخنای خوب گفتن که مرا قوتم دادم و سخنا بعد به خلاصه اومدم که مثال ما در اینجا طاقت نیستم وقتی که ما در مشکلی غلطیدم مثال در یگان کس مراجعت کنم значит هست آدمایی که دستی مرا میگیرن همین گپا را ما با او آدم گفتم به همو ماشینیک و او در جواب با یک برادر ما صحبت کرد گشت گفت که پولتان نمیتونم من خیلی آدمم که دپورت میکنم آدم را روی میکنم چی گپ داره این گفت اینا بو که ما گفتم ای برادر خیلی گپ نزد همه بگندگی گپ زده میتونه تو کلانی گفتم من ترا حرمت کردم خاطر که اویله داری خاطر که فرزند داری نه که همین کارو در کار نیستی اتاک من لوبای حقیقت گپ میزنم گفتم میرم در نماینده های انویدر هم گفتم ای بالا در ریزه می نویسم در پاسال هم ریزه می نویسم با خولیگانی را هم قطعیت گپ میزنم گفتم غمت میتم همین تو چی در کارای بیا گفتم همون هیچ پولی کلان طلب نکردم ایو 50000 روبل گفتم به تکی من این بچه‌ها را بتم سومای расходایی که اینمو خوردنیشون میشود تمام با 50000 روبل 4 کس بلیت گرفتن نمیتونه یا با 50000 روبل 4 کس کوارتیر گرفتن نمیتونه مثال میگیریم در او 50000 هیچ چیز سومی رام نبود نه که ای همو اتکاز کرد و گشت در آخر حقارت کرد گفت که من فلان تون کدگیم پول مول نیست کروچی مالی با حقیقتون گپ میزنم گفتم اکا بیا من پیشی قطعی گپ زنم مالی گفت مستپلاژن تروی که گفتم مستپلاژن را روی کرد که در اووده مسکو قرار داره ما گفتم تو برای چی دارنی اووده از گفت قطعیت کسی میآید من همه را میگیرم دپورت میکنم گفتم تو میدونی خیلی کریساوس که خود کده سایی خیلی کار نکه گفتم چو کده سایی تو دادرنی اووده شتای مرا مستپلاژن روی کده سی تو مردک هستی بیا ای پیشی بریم گپ زنیم حقیقتی ما گفت من برای اروسا کار میکنم من رزولتات نشان میتونم خراشا گفتم من طرف فهمیدم تو کی من طرف دیگه کار ندارم تگده گفتم دای دنیا گفتم او سوما که ندادی دای دنیا در حق ما کار کردی گفتم وای نصیب نمیکنه تو زن داری فرزند داری مادر داری پدر داری یک تای نه یک تای هوای گفتم زهری بدنی هم و میشه و هم سوم همی کاری کردگی تو و او ایوس گاش حقارت کردم خیلی ما گالسو را میمونم همه شوالی گوش کنین تو چوبا تاجیکی خودت فریب کرده گنیدا بگه مستپلاژن تراکاز میام دایوسا یکم سورتش بوده ترا ما ترا بس
Դրա դա Մազա թամե գրեզոնում Հախորատ կար ֆակա դաշնոմ կարդ Լուբոյ գապի պաստա գուվ Գոլսոյ խդմա ամեմոնում բինայքի մայ ագոն գապի բեզեբիշ գուվտագին էստեմ Պերեպիսկոր ամեմոնում բինայքի մայ ագոն գապի բեզեբիշ գուվտագին էստեմ همون تلفن تا بردار بیا بخدا آخری کار آمدگی بینی ما و تو نفهمی نشوی خیلی چی عقیب زده سای چرا یگان چیز زیادی یگان کس طلب نکرده حقی ما را خدمون وزارت که تمام ابا چه کت آخری کار آمدم خیلی کده سای ایروی کاری تو ما را گرفتن دیپورت کردن ایروی کاری تو ما را محکم کردن ما ترا یگان دهنگ پیگنده گفتیم آزی بنامی خدا جای ما یک از دیگه میبود گرنید میکردم اینجا ترا ما یگان گپی زیادی نگفتیم گشتیم گفتیم اکا سوی ما را وزارت که کاری ما را بود که ما میزنیم میریم همه کار روی تشیدگی تی روز آمده خیلی کار کرده سای با بخوبی خطیر گپ میزنم ولی او با امو برادری ما همچنان رفتار کرد که گویا در روسیه یگان میلیاردر لوبای کارای دستش میآید و ما گفتم که مرا угрожат نکه با اووده و با یگان چی مرا угрожат نکه ما یگان جنایت کردگی نیستم ما یگان پرеступник نیستم ما حقوق ویرانکنی مأموری کردم ما جریمه را پرداخت کردم ما روسیه میبرم میرم تمام ما یگان کاری لیشی نکردم ما جنایت نکردم گفتم تاکشتو مرا خیلی угрожат نکه بیا گپ زنیم نگفت مقصدی گپ باگش حقارت کرد گشتم گفتم تاجیکا را هم خیلی میکنی значит تاجیکایی که مانندی من میآیند یکم بارم خیلی فریبشان میکنی گاش گفت من زملیک ندارم تاجیک من برای روسا کار میکنم خیلی گفتم گپ نیست تکده خراشا با همین خاطر چی گفتنی همه چیزاش هم ماندم اون گالوساش هم پرپیسکاش هم ماندم خطان دیدین نامش انورای در متروی والگاگрадский زندگی میکنه то есть после метро Волгоградский проспект номи у метро аёдум ромад в общем баъди метрои Волгоградский проспект чи метрои ҳастай ку да ана ун метро зиндагӣ мекунад номаш Анварай ва Хуҷандияй рақамҳои телефонаш дар инҷа ҳастай WhatsApp дорад то қадар ами рақамҳо метавонед ки дар ами WhatsApp бидроин просто бинависонедш ки ай бай мақсад мардак и хеле кора намекунад ягон таҳти қатъию ҷанг накунед одами ба ақл ҳеҷ вақт мақсад ба ҳақорат ё ки одами зур одаме ки ай дасташ ягон кор меояд ҳеҷ вақт вай ҳақорати дашном намекунад аввалан просто бидроен ягон гапеш бигӯем ки ҳаму камтарак ҳис кунад ки дар ҳақиқат кори хато кард дар ҳақиқат коре кард ки ӯ гунаҳгорай ба любой қонун ӯ гунаҳгорай ба қонуни кӯчарам ба қонуни давлатам ба ҳама чӣ вай виноватай не ки як бор агар ай ма бахшиш мепурсид мегуфт сорбон бародар бахшиш ма пул надорум хай ма мегуфтам о гап нест акаҷонам 100% даем ма одаме нестам ки қати як аз душман бишам ма одаме нестам ки як аз дабадӣ кунам мара и аудиторияи худам медонанд ма чӣ хеле одамам просто ки хеле обидна будам и кор морам инҷа ба нияти кайфу сафо наомадем ва морам хостем ки барои беҳтар кардани зиндагии худмон дар инҷа кору фаъолиятмона бо зиёдтар мақсад манбаи даромадмона зиёдтар кунем ва барномаҳое ки ба муҳоҷиро бисёртар тааллуқ дора ҳамвора зиёдтар кунем яки мутаассифона дар насибмон набудаи ҳамин чиз ва ҳеҷ вақт ноумед намешавем иншааллоҳ ки саломатӣ боша ҳамаш мешава ба ҳамаи шумо гуфтанем ки барои патент барои регистратсия ҳама вақт мақсад омода бошед амура проверка карда бестед вақте ки мигратсиони картатон работа нависондагӣ бе патент нагардед ҳеҷ вақт чунки ҳозир рейд гарени вазбин рафтестай меқапанд ҷошда депортон мекунанд бе ягон пирсипос меқапанд онам раҳ печатат мезанад ё ки меқапа аделат мебара я сутка маҳкамат мекунад пагачересу депортат мекунад патент регистратсиятона мигратсиони картатона паспортона як чизе бидонед ки бе ҳамин чизо ҳеҷ ка нестем мо шумо дар ин ҳаминҷа дар федератсияи Россия ҳамин чизои мо қонунӣ ки боша ягон кас ҳаққи баланд гап заданам надорад ба тарафи мо ихе бигири агар ай рӯи қонун шаҳрванди хориҷӣ то ҳатто ҳақ дорад ки
ҳами документоша дар дасти сотрудник политсияната айрӯи қонун агар бигирем вақте ки сотрудник тра документ мепурса то просто ҳақ дорӣ ки намихе худат ҳуй кунӣ нишонаш битӣ бугӯи проверка кун ё ҳамихе нишон додатам нафурад агар мегардӣ мегӯӣ рафтем ҷои проверка кунак дар уҷа проверка ки документ пакумент надор омада даст не ки ин рафтороро накунен шумо чизе ки дорен қонунӣ боша агар буброрен нишон тем проверка кунан ва касе ки нелегал неистодагиен ҳуҷҷатотона торӣ кунен дуруст кунен чунки федератсияи Россия ягон кас барои кайфу маишат намеояд барои дамгирӣ намеояд барои кор меояд чанд қадар вақте ки ҳамҷа даен мақсад манбаи даромадтона зиёд кунен ранги мо минус данарен бениҳоят ай омадагимон қарздорам шидем бигем хато намекунем не ки иншааллоҳ ки ҳамаш хуб мешава бо ва и охирон видео дар ҳамин мавзӯъ буд баъд бисёри нафаро нависонданд ки барои чӣ шумо дамо одам регистратсия кардем мо аз сабабе ки якум бор ба Россия омадем намедонистем ба ки муроҷиат кунем ва омадем ҳамин одам дамо пайдо шид через ҳамин мо кормона гуфтем буд кунем ки мутаассифона ба мо проблема омад касе ки дар Россия қарор дорад дар хонае ки шумо зиндагӣ мекунед метавонед через соҳибхона бирен дар ФМС муроҷиат кунед барои регистратсия кардан 230 рубл да регистратсиятона қонунӣ мекунанд дар дастон метаванд касе ки маҷбура через посредник кор мекунад ба ҳамо одамое кор кунед ки мақсад ба боварира бошанд ҳастанд одамое ки барои ин кори кардагишон ҷавоб мегӯянд ҳастанд одамое ки мақсад регистратсияҳои оригинал мекунанд метавонанд вале бо ҳастанд хеле номардои бадбахте ки тоҷики хича дар проблема тела мекунанд барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин мо худо розӣ боша ба тоҷикистон сафар дорем барномаҳоро идома додан мегирем худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад